caminata evitando las paradas de autobús. Sí, mira, jo anava agafant 70 com sempre, però com que la parada estava buida i era la nit, vaig començar a caminar, vaig arribar a l'E32, a la d'E312, totes buides, després vaig anar per una esplanada superllarga, que m'he enterat, segons el Ministeri, tampoc no puc caminar sola de nit per una esplanada, i de cop i volta veig unes cases penjants i dic, ostres, que estic a Cuenca! Escalofriante testimonio, tremenda noticia. Cuatro. Si se ve obligada a transitar habitualmente por zonas oscuras y solitarias, procure cambiar su itinerario. En otros países se utilizan silbatos para ahuyentar al delincuente. Considere la posibilidad de adquirir uno. Monges garrapinyades, aigua fresca, xiulets... Xiulet? Tia, fem platja o muntanya? No puc, tia, no tinc el meu xiulet.